Hai menaze hegima I zai hai menaze zeme man sage klum zai ya wang riamne namai kzingke zeke tingkum chana zang kai ke chum summai hegi gde reigu man sa zeme ko gna hai mena hange paulia gai de radle Northeast State Mizoram mena railang beteuze United States of America mbe zora hange pe mi peize but ice chili kachebe hara chi ke chebe pe anu zem ko gane dungwang na kachebe hara chi je railang beteuze zora hange langto goleze assembly ne kam gai dele zane Northeast State Mizoram mena railang beteuze United States bia hara chi ke chebe pe muiteu ga sangbe dungwang ne but ice chili kachebe zora hange langtora hange relang beteuze kam gai bize tetibe dam mai ge Mizoram State go budget session of the assembly bam gene kam keu kai dele je kachuli za ipolam ge supplementary mine samne gai je opposition Zoram people's movement leader laldu homabnai agriculture minister C lalrin sangane saje Mizoram state mine ai hra chi ke chebe pe railang beteuze United States America mbe zura hange langtora bize 10.5 metric ton ria langtora college ai je mati magje langto go dele je sale za Mizoram state mine United States of America mbe hra chi ke chebe pe zora hange langtora bize rehu kailu je katle ku mei za kai ma je katle ku mei ka chebe organic mei mang mei ka chebe lam ge du Bangalore ge teti be chai ka ge test pi lu ku dele je ka du ka chele zane pakna be samne ge Mizoram state go minister ne ka je Mizoram state ge halu ta te blam ge je nto bi bi ra za halu ta te bize ke bi bi ra hange te gule je du sale Zane Northeast State Assam gu cabinet gine Krol hais nazirnge teleuchura hange haiminge Jagannath Community Hall cum Skill Center in the states of the state under first phase of the Mahaprabhu Jagannath Community Hall cum Skill Center scheme for the financial year 2022-23 for skilling youth hangeze kamkeu gai dele je sale zane aiz kamkeu gai be je njnai kna keu jing kai je setting kum chana jang kai ke chum dam mai ge chakagu cabinet meeting bam ge under the chairmanships of the chief minister Himanta Biswa Sharma ne kamkeu gai dele je sale za apo skill center te rablam ge Assam gu chief minister Himanta Biswa Sharma ne rang mi gai je apo skill center te rabje localities ge asagu garden asagu mure bam lein ge te ra hange te gule je ka chuli za aiz railang be page ge ne Assam gen dai ki ti state ge asagu garden asagu mure lami ka chip ge ai skill center je te kam gar hange te gule je sale zane peting ti mena aiz localities gu asa garden asamre te me hange skill center je te gar hange sa bam da lus du peting ti mena te puilak bam je na mai lut ga te puigu du le je ka chudli Zane Indiram Delhi ge cabinet minister minahangna Manish Sisodia banai Satyendra Jain khachibe pe banai na cabinet ge tabam pungjbam bagine saulu je tedrabe resignation je pechangai je Delhi gu chief minister Arvind Kejriwal ne pegai dele je kachuli zane Delhi cabinet minister minahangna apnai tabam ge ne saulu je tetrape kuna je deputy chief minister Manish Sisodia ne chuna Delhi gu education ministry PA Satyendra Jain ne je health PWD gu PA ko le je kachudile za Delhi gu deputy chief minister Manish Sisodia ne Delhi ge hazau zoje supply teblam ge mata ga siabe patau siabe te je scam te ga bibji ge ne pachunim lu je Supreme Court turam ki ge ne du pachum pedra hange je lun me le je sale za chuna deputy chief minister Manish Sisodia je CBI gu custody ge bang ki ge lamu le je kachule zane Delhi gu cabinet minister Satyendra Jain kachubi pe je nimlu je chuna pak bang ki ge bam lamza rangkang nyakpe gu case rangkang telepe gu case ge enforcement directorate ED mene case te gai beje pachu nimlu je bang ko le je kachule Zane Nagaland ge election bam mai ge Kipre district ge kakle be pe bizigene home commissioner Abhijit Singha ne Kipre district ge internet je denga nara hange rangai be je chuna internet je Kipre district ge nga je lamui le je chu the home commissioner ne sa je ai je pana order pe ge de makta ne Kipre district ge internet je len magra le je ka chule zane home commissioner Abhijit Singha ne sa je Kipre district ge internet service je denga gai jai ban te gai biza SMS WhatsApp jai social media platform ram cham cham be te tate dollar hang le je ka chule ko te be ne lo design na sam krasa ne pauchi chirun mag je mami ka cham cham be
video zai photo ram je krasa na tele pe je internet ge kai rahang ge hing bzi ge na le je sale zana is mozo channel ne man sa pogoi be chai su je 6 pungro Kipre Assembly constituency ge kakle be pep je civilian supporting Ramdas Atawale Republican Party of India RPI mene repulse as a vote ja kai chu dar hange dimante be bzi ge na constituency ge kakle be pele je kachule zana abiji singha ne sa je under section 188 CRPC chai si je chiga kakle be pem je kasabe pegule je chu zai under the relevant sections of the Indian Telegraph Act 1885 chai si je punidaga warning du pegai dele je kachule zai Nagaland ge hanai kum election bamblam ge PMARQ mene exit poll gu result ya gai bachai suije hanai kum Nagaland ge election bam gdu NDPP bnai BJP mene seat rex roge ka halit bge zai kan tab ge seat hadai mangna ringeuria dui per hange hanum gai le je ka chewle zai ne paknab ge NPF Naga People Front mene seat madai mangna khayukna re ngam per hange hanum gai le je chew zai Congress party mnai independent mene seat madai mangna ke dungam per hange du numgai ma zai independent mene seat kana mana ke dungam per hangdu numgai ma leje ka chule zai ne Meghalaya ge nai kum election bam lam ge PMRQ mene exit poll lam ge legai be chai su je chuna Meghalaya ge ruling party NPP mene seat rex roge ka halit bige seat krem dai mangna kai me dai ria ngam per hange numgai leje che zai TMC mene seat set magza krete set ria ngam per hange numgai leje che zai Congress mene seat madai mana kreuria ngam per hange numgai leje che zai BJP mene minge mangna ke dung ngam rahangdu numgai ma leje che zai independent mene sin kai kana mana kreu kana ria ngam per hange numgai de leje ka chewle zane North East State Manipur Bisnupur district em penung patingkum hadai sna ko bzi kangirak pam bobi khachbe pene pepe zade chani bzi gene Manipur Bisnupur district gu court haturam biki gene kangirak pam bobi khachbe peze pring ting bang ki ge bang rahange kamkeu gai dele je khachule zane additional public prosecutor APPL deni meteine saje teti beting kom chana je kremdai kjingkeu zik chumai ge kangirak pamne pepe zade chelu je hakine pepe dangni de leje ka chewle The Election Commissions of India mene saje wangdar abak jingke zike tingkum chana jang kai ke chumai design Nagaland ge polling station bam dai ge vote ja kai chu dai gule repul te dai gule ja ka chewle vote kai chu dai ja repul te dai rabe ralang bige 35 June heboto ST the polling station ja 9 New Colony SW zai paknab ge 39 Senis ST zai polling station ja 9 Pang TV zai pak chumbge 41 Tizit ST zai polling station ja 7 Jaboka village zai pam daib ge 57 Tonok New ST zai polling station ja 3 Pacho East Wing ai po be polling station madai ge wangdera bak jingke zike tingkum chana jang kai ke chumai design repul vote kai chudai gore le je ka chule ai gene na mai railang bak jingke zike tingkum chana jang kai ke chum summa higi ge dere guman saloi gai dele pi gai jang king gai ni mle ne je to dele